January ni thum sang ni som ni paruk breaking news om le tlat mai Donald Trump an Venezuela aruna timela beipuya thaka ti chuanin Donald Trump a hianin Iran ram buaina hianin inrol atum thu a soizo chia a bui to ni khovel mo chu tiang ani mek lai chuanin Russia lam aron che chuak ve a Putin a hianin thawlhna Iran lama hianin tirlut let mai ani pui khop mai hi Hindustan Times hianin aron report a chuanin aron report a hi dikreng em katia an cross check a adik ani hetiang ani chuanin Russia hianin Iran hi atana hetianga Russia ina thawlhna atirlu hi Trumpan Iran a inrol atum thu a soizo khatiang hun lai kha lo ni chi a boxia ha ni tu da kan react tur chu let's go. Putin springs into action as Trump issues Putin ero ja chong ha la ni China le Russia te hianin Iran hi chun tran mel khop maya hetiang ani chuanin Middle East a hianin buai na hi emo buai na thar aron chuak jok mai thei ni hi hlo thon om ang re a hlo thon om ang reng khop mai trong suang ai lo ngan ti tok kha Belarusian warplanes arrive in Iran Russia Indo thona hi Iran a hen tirluta Iran a hen vatruma chuan tuna hianin US le Iran in kar hi a thalo reng boka a chan chu I hemi Tehran le a chevela Iran khopui le a chevela US sipai omte lakah hianin Iran lampang hianin engemaw warning kha alo ti chuak deuh bawk ni na lang ani khatiang kha ani nuai mai a tuna hianin soitong hanin Iran hi an buai hle ani hemi an buai na hianin heti an buai na hianin US President Donald Trump chuanin inrol atum thu a soilai khanin heti hianin Russia hianin an Indo thawlhna hi tirlu ta ni 76 military cargo aircraft said to be bound for Belarus have touched down in Tehran over the past 2 days. Tun ni kal ta chung khanin hemi Il-76 military cargo planes sipai ral thuam khatiang bungrok phur thin thawna kha khatiang kha tuna hianin Russia tang hianin Iran han thlok ta heng military cargo planes heng thawna te hianin enge an deliver don heng thawna te hianin enge om ti kha hria ta ni lo ani mi than khan rin da na chuanin tuna hianin Iran na hianin boina chuak mek ani chu van chuan hemi boina chuak atana mantur sipai te na emo police na an mantur hei khatiang bungrua kha Russia hianin Iran hena hianin a supply ani theimai ngem kha antia than kha chuan amaro chu mi than khat le chuanin US in Iran Iran boina ron in roll atum thu a soinu loka hetiang thila thlenga ni chuanin anloin ringlok ve te po ani thei tiangzo khanin thu kha an soibok ani khatiang khanin thu thang kha omek ani to na hi According to defense monitoring reports, the defense outlet Militani reported this on January 2nd, citing open source intelligence and publicly available air traffic tracking data. The planes were flying routes between Belarus and Iran, using technical or intermediate stops along the way rather than direct non-stop flights, Militani noted. Belarus le Iran in kara hianin an thok direct on thok chuang la maro chuan in kara hianin an chol zeu zewa heta hianin aron soidan so in multiple reports confirmed Russia has sent several Il-76 military transport atia January ni khan le ni khanin Russia lampang chuan in Il-76 military transport hetiang bungrok phur thei thawna angchi kha Russia lampang hianin atirlut na sa ani chuan tuna hianin kan hria thei dan tura chuanin confirmed flights Russia Indo thawlhna panga tal hi chu tuna hianin Iran rama hianin antrum to ani tu ni chung hian khami kha amma sabera kan hria thei chu ania chuanin hemi Russia ina Indo thawlhna atirlu ta hi a timing hi afuang reng han ti mai la a timing hianin mi soya hlo a chan chu tuna hianin Iran a hianin Iran rampum puideu tho hi a buai ni
an ram sarkar laka Iran mi puiten lungoi lowa an helan protest tri a chuan economy che me ma tu na hianin mi pui tele sipai te ti hanin anin beibok ani hetiang ani awang hianin Russia lampang chuanin Iran sarkar atluk chiat lo na turin hetiang hianin Iran sarkarin a man thei tur bungrua azuk supply anga ngai thei ani pakhatani kha apani na ni diswanin adot le zonin payload mystery ania omje chu heng Indo thawlhna Russia na Iran lama atir lu te hi bungro phur thawna ani sipai ral thuam te bungro te khatiang phur thaw theina kha ania chon heng thaw theina kha ni engi aken kha hriat ani lo lai takha khami kha mi soizui a hlo em ani tuna chonin hei a geopolitical context ang chi zong in han en le taila heta ron soidan hianin heng Russia ina thawna Iran rama atir lu te hi US President Donald Trump an Iran laka warning apek nu lo kha thleng ania chuwan chuanin hemi hi apoi mo chodon khop mai a chan chu Iran hianin United States sipai heng Tehran bulvel Iran khopui bulvel le a chevela omte hi lo vo ve bok ani chuwan chuanin hatianga anin voton awang khan le warning anin pek ton awang khanin hetiang hianin Russia lampang chuanin do thawna bungraw phurang chi haron tilu le chi boxia mo hanin nga event a hlo chho ta riau ani chuanin Russia hianin langsar takin Iran hi a support ani ti hi United States lampang po hianin anlo mu thei pha a hemi hi Russia hianin statement siam atum ve hrim ni te poina lang the ani chuanin tuna hianin Russia hianin Iran hi a support don ani ti kha lang chiang to a chuan tuna hianin Iran sarkar laka helan tamlai tak hianin Russia sarkar Putin ate hianin Iran sarkar hian ron tran pui chia bokani khatiang kha thil dan ani so heta hian thil pakhat poi mode oma regional security increased risk of confrontation involving Iran Russia the US and Israel tini omje chu Iran khwanin US peita se Israel khun ron chile vatina rinomani chuanin Russia hian hetiang hianin Iran na thlotheina bungraphur atilut boxia chuwan chuanin Russia hi Middle East boina hianin anronin rollu aronin rol theina lai kha om chove kongaronin hong chove tatlet mai ani chuwan chuanin hetiang hianin boina thar an be sei lo lutuk heron chuak le thut mayang ti te po hlawma emponi se boina thar ron chuak ani chuanin hei khovela boina sa to boxia khovel top lampang te po hi an nai chho to view donin alang ani khabi kha tun video kan ron react thei chu ani Iran rama boya Trumpan Iran ram boina enroll atumani ti tihanin aron soya ati aron soilai takhanin Putin ate chuanin sipai bungro phur thaw theina kha Iran rama han panga vel khan tirlun ngal vele chi bokani hatiang kha thil omdan ani la kha ti zong kha tun chumata na kan react thei ni se video legain mule theu donia